thau angin US election buaina asang chho meka Trump pan Nevada vote la chiar to lo turin atimop mai tun mai khan Trump chuan stop the count ti thu chak chuakin Nevada vote la chu chiar to lo turin a in ro sale ta tun tum US election meu chu Donald Trump le a thui hruai tan lomna awangin muntina eng huna po buaina chuak mai theidin huna anding mek ani Trump tan bel chunga sanga ngai state chen khata po Biden hian le pelin ahnung azui deuh char boka vote chiar line thil dik lo om nge angain Supreme Court ming po voi tam lam rik ani Nevada bi ka hian vote nei mishing 3 million chuang omin vote la tur zat be sei chu 2 million borvel ani vote pumpuya tanga atla zat chu 1.6 million 77% ani thung vote chiar to zat chu 75% atling to a la chiar lo hi 25% vel chau abak to bok Nevada bi ka hian Biden hian 59.3% vote amumeka Trump pan 48.7 amuve bok Biden hian vote sangsari zaruk somli pasarin ma ala shoi mek ani Nevada chu Trump le Biden tan mun poimo tak mai ania an ma hun shil tu tur ani wangin eng ang takin nge an thin ato tang ti chu soithia ma har nge yang le Biden electoral vote 264 ani line Trump chu 214 a om mek ani tianga buaina aso sang chho ani chuan America ram ro pui tia kan soi thin khu buaina roma a in chua thei reng ani